米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。dalam anai pinaulan nu kawas kita， 我们是上帝荣耀的子民。Salikaka mapulung 平安。Malatsai kita milayap to suar nu kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Sakatusa Tesalonika Sakatusa Tsefang sepat kusapau atusir suasa urasaka pakai nien no kawas ni patenakan niam ngaayay aratoh kupitahilang tamuanan unini sapa pi kaputaw ningda tamuanan tonika tahamaan no tapang ita ci Yes Kristo saan。帖撒罗尼迦后书第2章第14节说：借着我们所传给你们的福音，上帝呼召了你们，他呼召你们来分享我们的主耶稣基督的荣耀。Salikakao Umi palusiangay to sa paorit no tapang ci Yes Kristo ko ngaayay aratoh. Ta kita pasolinay tamtawi pala tatamaanan no kawas kita mala finaulan ningda ato mararit jingda mitlipot iti taanan tangasa tulas no orib ita。 福音是在宣扬耶稣基督的救恩，而我们这些相信福音的人，上帝要使我们得荣耀，成为他的子民，并且我们一生都蒙上帝的保守。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao nanay o sualinay ato masaluturay ku falutuan niyam mitier tisuanan. Ta matatulungay kami amikapot tunika tatamaan ni Yes Kristo. Ato mararit katufahay mikumi numiso ku urip nunyam tahataots。 主啊，愿我们全心全意信靠你，使我们配得分享耶稣基督的荣耀，一生都在你的丰盛恩典之中。Pakai ni tatamaan nay nganganutapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalumet no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。